hei mua Kroia ki tau hunata. Hatika te kōrero e takotone a ngā tūpuna ngā kaumata. O te amorang I ki mua o te hāpai o ki. Haera koe kua heilua I o tātou pakaro katoa. Āpea, āpea, āpea. Waita pairo te tēnā mai whananga no muri whinua me te waita ka tangi I te titi ka tangi te kaka. Ai hoi te wā, e te whanau ko tai ki te wā. Ko tatu ki te hauwha mai I te iwa almost 15 minutes after 9 with you until 10 today. Kia pota mai te hari koa tēnā te ahuranga. Engari, e tatirau mo hori, kei he koe hori, tatirau ki aia, I haere mai, tēra tāko ta tātou maunga. Tapu e tū nei, me mihano ki ngā maunga pūkōrero ka tō roto. Ngā pui, te whare tapu ngā pui, we're with Kia Hari Kia Koa, Hori with us between, around 9:20 today and to 10, of course, back with that kaupapa. Me tēne noki ko te whakatauki pai mo tātou mō tēne wahanga kia horo te marino, kia whakapapa paunamu te moana, kia tere te ka rohi I mua I tau huarahi. May the car be widespread, may the ocean glisten as greenstone, may the shimmer of a light ever dance across your pathway. Okay, great to be in your whare. Another beautiful day here in Mangamoka, and of course, a big kia ora to all our whanau who've joined us on the airwaves, as well as our pukamata te haora hari koa. Okay, and watching the news space as well. Part of this kaupapa is to support all the ātāhua waiata that's happening for Aotearoa, and I know there's lots of really choice new generation singers, as well as people who actually aren't so well known, but hey, we want to promote all the homegrown stuff. So again, watch this space with Toru FM. Me tēnei ko te waitawhake nei, one here from Darren Kraitiana, tēnei tangata no Wairau, we are the one. Hey, morena atamari. I think we lost ourselves as consumers to the lights. I think we hit ourselves always looking to the sky. It's time to free ourselves from the troubles on our mind, and maybe we can be ourselves, knowing all that we got is time. We got to wake up, don't take this life for granted. I said get up, get up, and deal with what we're handed, 'cause we've let them divide us. It's up to us to unite us, rise up. It's time to stand up and let everybody know we are one, all together we are one. United we stand, divided we fall. We got to bring the power back to the people. Say we are one, all together we are one. We're all struggling to make ends meet. I think it's time we show them how it's meant to be. Yeah. When you see someone down and out, don't turn around but to help them out. No, we've been there before. Showing love is what it's all about. See, this is for
my people all across the world. We got to come together for our boys and girls. Show them how it's meant to be, living life in peace and harmony. We have to band together, the time is now. We got to show the next generation now. Light the path to where they're supposed to be, living life in peace and harmony. Yeah. We are one, we are one. We are one, we are one, we are one. All together now, we are one, we are one. All together, we are one. United we stand, divided we fall. We got to bring the power back to the people. Say we are one, we are one. All together, we are one. We're all struggling to make ends meet. I think it's time we show them how it's meant to be. Yeah. So when you're feeling like you can't take no more, and your heart gets tired, just remember what we're all fighting for. We'll raise our arms up higher. We are one, we are one. We are one, we are one, we are one. All together now, we are one, we are one. All together, we are one. United we stand, divided we fall. We got to bring the power back to the people. Say we are one, we are one. All together, we are one. We're all struggling to make ends meet. I think it's time we show them how it's meant to be. We are one. Tēnā pai te waisa mai, Darren Kreitiana, he whanunga no tātou no me te waitu. We are the one, almost 21 minutes after 9. Hey, I'm with you to 10, and, well, Hori is somewhere stuck over the hill somewhere. The car must have not quite got over the big mountain, Maungataniwha. But whānau, hey, always good to be in your whare. Welcome. Of course, our whakatauki for the day. May the calm be widespread. May the ocean glisten as a greenstone. May the shimmer of light ever dance across your pathway. A big kura to all our whanunga listening and on the airwaves, as well as on our Tautoko FM Pokamata, as well as I think our Tautoko webpage, tautokofm.com. Kura to Shane as well, and of course, hey, Labour weekends here, and lots of things to celebrate over the Labour weekend. I know lots of our whanunga returning home. They've got that Piri Mokana tournament happening out there at the Kaio Rugby club rooms tonight. The kick-off with the Whakatau or Pōwhiri at around 6 p.m. And tonight they've got a ngaho, bit of a competition, whakatatai, our 13 marae participating in that song competition. Ko wai te manu ti ori ori, hui will take that out. And of course this weekend they've got the rugby as well as the netball happening at the Kaio community courts, and the rugby happening at the rugby club rooms in Kaio. So a great weekend. And of course, they've got that fundraising event as well, whānau, for our marae from the Whangaroa. One of the only opportunities they have to support the local marae. And hey, what a tino pai kaupapa. I spoke with our whanunga Mere Apiata a couple of days ago. Pretty excited about all our flash whanunga from the city heading home. Apparently lots of our whānau from Aussie coming home, so big kura to those of our whānau living over there in Australia and heading home for the weekend. But as well, we've got the Christopher Harris tournament happening here in the Hokianga in Kohukohu, Motukaraka as well, being hosted by our whanunga from Motukaraka. So there you go. He wanga hari ko tēnā. I know that, hey, we've all got fond memories of Labour weekend. Was a time when all our whanunga came home. We used to have the big rugby netball tournament here in Mangamuka. Big fundraiser over the weekend. Everyone went hard for the weekend, of course, raised money. So again, hey, time for all our whanunga. Look, I'm with you until 10 today, almost 23 minutes after 9. Big kia ora to all our whanunga who've joined us on the Tautoko Pokamata for today. I'm not the singer, Hori's the singer, and I'm trying to get Shane to get out his guitar there, but he said nah. So maybe next time. And watch the new space as well, whānau. We've got a new space coming up in about a month. We're doing a bit of a move, and of course, hey, looking forward to bring you live local waiata. Okay, one here from 660.
Kia mau ki tu kaipo, don't forget your roots, tika ana te kororo mai tēnei ropu. He wai te tauto te wiki o te reo Māori, ai mōrena te Māori. Kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō, I tangata ai koe, I hari mai a I'm very grateful to be able to be a part of this. For our journey, it means a lot because we've been together for so long, and it's an opportunity to come full circle and reimagine it in Māori. The Māori translation is saying, oh, you can go overseas and all that, you can go away from home, but hold on to it, the values, and I quite like how it's been translated. It just flips it. Rather than don't forget your roots, was more hold on to your culture and what's important that connects you with this land. Kia mau ki tō ukai pō, kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō, I tangata ai koe, I hari mai a koe. Kia mau ki tō ukai pō, kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō. One of the cores of being a Kiwi is the Māori culture and what it provides in a philosophical way. Anything to help that, I'm privileged to be a part of. I just feel blessed and I feel so proud to be in here, and yeah, I feel aroha. He waiata pai te tēnei e te whānau mai te rohu 660, and of course watching on the vid on our Tauroko Pukamata, our Facebook. Okay, kia mau ki te ukaipo, tika ana hoki te kōrero. Mai rāta mai, I know a lot of our whananga returning home to the ukaipo over the weekend. Labour Weekend 2019, big kia ora to all our whananga from across the ditch are heading home. And I know there's lots of things happening. We've got the unveiling back here in Mangamoka for our tupuna whai Auntie Ellen. Okay, that's happening on the Mangataipa Marae, the Pōwhiri whānau tonight around 6 p.m. And the unveiling will take place tomorrow at around 11 o'clock at our Urupai and Mangataipa Korokota. But as well, our tupuna matua, Manuela Tohu, his unveiling as well. That's happening out our marae in Dargaville, and the whakatau is tonight, and the unveiling happening at around 11 o'clock tomorrow morning. But hey, really is that time when all our whananga heading home for the big smoke for the weekend.
celebrating all those great things. Kia hari kia koa, he wahanga pairotu tēnei, mō tātou e te iwi, mō te whānau. Kia pota mai te hari me te koa mai tātou ngā wā katoa. Hoi anō rā, ka mihi anoki kia tātou te whānau me tēnei ko te whakatauki mō tātou, mō te rānau kia horo te marino, kia whakapapa paunamu te moana, kia tere te kā rohi rohi, I mua I tau huarahi. Ai. May the calm be widespread, may the ocean glisten as greenstone, may the shimmer of light ever dance across your pathway. Nō reira rā, ko tāma nei a hori, tēnei te mihi, ko Ngāti tū reiti, ko tāma Ngāti tū reiti. Ai, hoi anō, ko tai mai. Nō reira, hari ko ana te ngāku, ko tai, taku tāga mai. He threw away the watch. It is must be like the tupuna. He must be watching the wrong moon. The moon was up. He thought it was down. So hoi nano. Hoi anō. Te karangoa ngā mokopuna. Hoi nano tāku. Ko te mea nui Mai tēnā. taku mokopuna. Oh, papa, he hanau, he moni, he haerenga I tēnei rā. Nō reira, haere o ki te kura. Te moate, he pūtea me ngā kāku kaukau mona. Tēnā te autonga te kauronga. Oh, ware haere, ko Ngāti Waramea. Haere mai Ngāti Warawari. Hoi anō. Kānui te mihi a koutou. Haere ana te ngākau, ko te tumana ko noho pai ana koutou, hako kei a koe e noho ana I te rānei. Koutou I rungi te huarahi I tēnei wā, ngā tini manakitanga ki rungi a koutou. Te pai hoki o tēnei o ngā rā. Ai. Ko te pai hoki ngā whakaore pāna ki ngā rā whakatāna E hori, he maha ngā kaupapa pai rawatu, ka hoki mai kia taki a rātou te takitanga o rātou ngā mātou tupuna, ngā whananga, mai te Big Smoke, all those big city slickers and their flash shoes, all those flash cars. I've got fond memories of, when we were Tamariki, of course, we always waited. Labour weekend was the big weekend. I know they used to have their sports tournament here in Mangamoka. Every Labour weekend, all the whananga would come home, they'd have the big raids, the netball, the rugby, all that kind, all those things. And it was always a space that I know that we look forward to because it means our bros came home with some taonga, with all those flash things from the sea, and we thought we were neat. Get off the horse or off the boat and jump into the car and all those things. So there you go. The joys of whanangatanga. Ai, tino pai te kite ati ngā whananga, ka hoki mai mo te huranga kohatu o te whaia, Auntie Ellen. Nō reira koutou ngā whananga I rungi te huarahi, I tēnei wā, kānui te mihi atu ki a koutou. Hari ana te ngākau, tō hoki ngā mai ki te kāinga. Hi, tika marika. Whānau, we're with you until 10 today, 10 through until 3 this afternoon. Very newest host, we've got Ngāhui Harawira, and of course Choice Sounds, a new space, a new generation, hori, and of course always good to see. And I noticed that, when you get a new host, new people, new generation, there's actually a whole lot of new people that come with that, eh? And I think that's pretty cool. Ai, tira te pai o te whanaungatanga. Ai, tira pai te whanangatanga. What are you from Troy Kingi, whānau? True Love, and of course we're with you till 10. Kia hari kia koa, kia puta mai te hari me te koa, kia pua wai ki te ao katoa. Pono marika. Find yourself. Find yourself a love. Find you a love that makes you warm inside, that you can't hide from. Someone to share with you their deep, dark secrets. Sitting alone. When is your lover gonna come to you? When she does, you will know, you will know. Putting a ring on your finger is the only way to get my way with you. I'm not a romantic, but I know how to get your heart racing. Stick around tonight, let our bones entwine. Feels can thin, so for good time's sake, let's get it on.
Find yourself a love to hug, kiss and caress, someone to die for without a second thought. It's gonna take a while, but don't you take too long. It's gonna be over before you know. Kiss yourself goodnight. Ain't nobody else gonna hold you tight. What you waiting for? A slap on the face, boy, you're waiting too long to get your knee down on the floor. Putting a ring on your finger is the only way to get my way with you. I'm not a romantic, but I know how to get your heart racing. Stick around tonight, let our bones entwine. Feels convinced, so for good time's sake, let's get it on. Find yourself a love to hug, kiss and caress, someone to die for without a second thought. It's gonna take a while, but don't you take too long. It's gonna be over before you know. Ātewa. Ai hari ana te ngāka ai e whakatika ana rāti tō māte wāhi hou. Nō reira kāhore e roa, ka rereke anō te pikitia e ke tātou ana ia koutou. Te pai hoki o tērā o ngā whakaritinga. Hoi anō, ka nui te mihi atu. Hakua kea koe whakarongo mai ana, koutou e noho ana ki tērā taha o te moana o hokianga, kei te tonga o hokianga, koutou ki tēnei taha, ki te raki, ki tēnei taha e ki ko te taha raro, nei? Nā i roti te whakaaro Māori ko te south, ko tērā ko te runga, ko te north, ko tērā ko te raro. So up south and down north. Koe ranga whakaaro Māori, ngā tirohanga Māori ki te ao. Hoi anō, ko huri rātou, nā rātou i huri te ao, kia noho rātou ki runga, rātou tauiwi. Hoi anō, kia kaha tātou, kia hari kia koa tātou, tātou kia tātou. Nō reira Cyril, pēhea o whakaaro mō... Me pēhe hoki. Me pēhe hoki. Noho wahangu ahau. Pono. Ai, hoi anō, te mea nui kia taunga manaakitanga ki rungi ngā whānau ni, ngā whānau hoki mai ana i ngā rā whakatānei, ko te tino tūmanako, kia uhia te koro wai manaki a rātou, kia kore ngā aitua i ngā rā whakatānei. Tika marike. Well, it is a busy time, Hori, and I know that everyone's rushing to get home. Our whānau from the city can't wait to get out of the big smoke, and of course, it has been a bit of a big smoke in Tamaki with the Sky Tower, the building next to the Sky Tower, for the last week or so. It's been burning down, and of course, it's the new space. I know when John Keys was in power, he was determined to build this big conference centre worth millions of dollars, and of course, hey, he tohu tērā pā. Apparently the roof has been on light for the last 5 days, creating a whole lot of havoc in Midtown, in the mainstream of Auckland, smoke everywhere. But I've just heard on the latest news from Wātea, the fire's now out, and they're looking at how they're going to get rid of the millions of litres of water that they've used to take that fire out. So there you go. So they'll be getting out of the big smoke for sure. Te mura o te ahi, ne? Te mura o te ahi. Te mura o te ahi. He tino kororo tēnei, te mura o te ahi. I tēnei wā,
he kororo tēnā mō rātou, ka taia tiki ngā whakatatai kapahaka o kei mua i te mura o te ahi, engari ka hāngai anō tira ki ngā āhuatanga o te ao i tēnei wā, he mahanga take hei whakatika, nō reira kia tūpato tātou, kia whai atu tātou i ngā āhuatanga e tika ana, hei pāinga mo tātou. Ai, kawa e take i roti tahi. Pono maari. Engari me te ahi kā, ko tēnā te tino whakara, ko te ahi kā te mea nūratu ngā mea katoa, mātou noho nei i te kāinga, ko te ahi kā mātou, ngā tangata noho maari ki te kāinga, e tiaki te whenua, tiaki te marae, tiaki ngā taonga, ngā piki, me ngā heke, me ngā āhuranga katoa, e hoki mai no ngā whananga mai tāmiki makauru, me ngā big city noki, me ngā flash shoes, me ngā mea pai katoa mai rātou mā. Next minute, ko ngaro atu a rātou. They come and next minute they've gone. Pēra marika ana. Te toko iti e nohana ki te kāinga, e tiaki ana i te whare, whakariti ana, pai ana i ngā marae me era āhuatanga katoa, hei painga mō ngā whanaunga ka noho tawhiti atu i te kāinga. Hoi anō, nō reire, tika ana kia mihi atu ki ngā tāngata, e noho ahi kā ana ki te kāinga. Tika marika. It's a whole new space, and I was talking to someone about that, and they were saying, well, you know, do you need to live at home to be ahi kā? Because in lots of ways, you know, what is the role of ahi kā now? The role of ahi kā was a specific role in the times gone by. I mean, is ahi kā setting up your whare on a piece of whenua and me noho maari ka roto to whare? And so you don't see anyone else but yourself. You come in every day, go out every day, go home every day. Ko tēnā te tino āhuranga, te mai o te ahi kā, ko rere ke noki, ne? Te mai o te ahi kā ki te wā i tupuake tāua. I mua rā te nuinga o ngā whanaunga ka noho ki te kāinga. Ai. Nō reire, he maha ngā tangata e ki ana, he ahi kā. Ai. Kia kātonu ngā ahi i te kāinga, ko tēra te hohunutanga o tēra o ngā kororo, te ahi kā. Engari, and people say that, you know, people who, and in lots of cases it's like that, where our whānau who live away, people live in Aussie, they actually contribute a lot more than the ones at home. I mean, they send money home, they come home on a regular basis, they do all the things, they come in the kitchen maybe, sometimes when they come home. So, you know, I mean, the whakaaro around ahi kā in these times may be a little bit different to the ahi kā that we know back in those times, because, I mean, in those times, the ahi kā was a really specific role and an important role. They made sure that they maintained the ahi. They made sure that they they had the roles and responsibilities of being on the whenua and all those things that go with that. But as you say, now the majority of our whānau don't live on the whenua, don't live on the tūranga waiwai, live on someone else's whenua. You know, maybe the whakaaro around ahi kā needs to change, and we need to whakaaro hia, koro hia, hā te tino pūtake o tēnei te ahi kā. Pono, he maha ngā āhuatanga o te ao Māori kua tini hia nā ngā āhuatanga o te ao Pākehā e ki, te ao hangarau. Technology has definitely impacted on things, and so now we can communicate, you know, via our cell phones, and we're talking to our whānau across the way, the other side of the world. So it brings them a lot closer to home, but still physically they're quite a long way for them to get home. So, you know, ways that they can help out, you know, supporting the home. I pai ki ngā ahutanga o ngā whanaunga o ngā mautere, ngā tāngata ka haere atu ki te whai pūtea, ka whakahokia he wahanga o te pūtea ki te kāinga, ki te āwhina atu i te kāinga. So, you know, finding ways, I think, of building that the ways that people can contribute, those who don't live at home, to build the capacity of the people at home to take care of what's happening at home. Yeah, tika marika. One of the things that I think that are really important, and you know, and part of maybe of us, the kaitiaki ki ahi kā of our tonga back home, is that when people come home, they want to get the kai from that little river that they had and their grandparents had. I was talking to one of our whananga from on the coast, and she was saying, "Oh, I don't like your fellas mullet, they taste like mud." And we said, that's what we like about our mullet. When you live on the upper reaches of the harbour, in the mud flats, you love your karuhu, your kanai and your awa and all those things, because it has that special taste.
And so that's that thing about, you know, the hunger, the yearning for that special taste that you knew when you were a tamariki, of that kai that truly came from your awa, that you are the kaitaki of. Ai, poro. And te tahi atu o ngā tino kai o Māti te kāinga nei ko te taro. Ai, ko te taro, ai. Ko te taro, ka haere ki te rapu i ngā taro ki waingunu i ngā wāhi āhua repo ana, kei reira tonu ngā taro e tupu ana, ko mātou tira, ia wā ka mahi hāngi, ka haere ki te rapu i ngā taro, kia kai tonu i ero o ngā kai, ko kaingia i ngā reanga ihia kia ngā reanga i muri atu. Tika mari, and the different papakai had different taro. There was the purple taro, there was the white taro, there was the taro that grew in the swamp, the one that grew in the dry, and all those things. But one of the fond memories I have of our old people, they loved the parore. The parore was like the favorite ika for our uncles and aunties, and what they used to do, particularly with the little ones, they'd get them out of the net, and I heard the story about before the stringness came, we had a kaumata, his name was one of the Ramaka, Peter Ramaka's father. He used to make the nets out of flax. They used to make the flax nets and Uncle Poi, they were all the tamariki, and they used to go up the rivers and chase the parora into the flax net. And of course that was like a hakari. They'd take the ika out, the smaller ones, they'd choose the smaller ika, and they'd tunu them. Hey, tunu them on the fire and peel off the skin, and tino rekanga ika. They loved the parore, so that was a favourite fish for the inlander. Eh? Ia tāwe e kororo ana mo ene kai ka putu mai te hia kai. Te hia kai mo era o ngā momo kai. Yeah, so wherever you're from, whānau, I mean, you have a favourite kai that belongs to, you belong to. You know, you belong to a kāinga, you belong to an awa, you belong to a maunga, you belong to a ngahere, but from that comes that kai from that special place, that's special for